Enguany la llum del bar ha pujat un munt. Ja no sé el que he de fer, perquè desenxuf càmeres i neveres i la llum no deixa de pujar. Yo no entiendo la factura de la luz. Creo que debería ser clara y sencilla y no un misterio. Y sin embargo siento que algo que es un derecho básico está completamente fuera de mi control. Veiem a la televisió que les companyies elèctriques tenen beneficis milionaris, però després no dubten en tallar el servei a qui ha de triar entre passar fred o passar gana. A les companyies energètiques només els interessen els beneficis i no les persones. Ens converteixen en mers consumidors dependents d'elles. ¿Sabías que en una comunidad energética, además de producir y consumir energía limpia con tus vecinos y vecinas, reducirás un 40% más la factura de la luz? Les comunitats energètiques ens permeten deixar de dependre de les grans empreses i posar l'energia en mans de qui la consumeix, en mans de la gent. Cualquier persona puede formar parte, independientemente de sus circunstancias económicas o sus conocimientos sobre la energía. Així podràs consumir energia neta, reduir la teua despesa de la llum i ser tu mateixa la protagonista del canvi.